Okay, ubu tuvugana magaze Eton aha ni muri leta ya Los Angeles, mbereka ukuntu harimo haragenda hashya, ngira ngo murimo maragenda mibibona. Ubwo ku itariki 7 z'uku kwezi kwa Mutarama 2025 inkongi y'umuriro yatangiye mu gace ka Santa Monica ni mu mujyi wa Los Angeles ahagana saa 8 z'amanywa. Bavuga yuko inkongi y'umuriro yatewe n'ubushyuhe bukabije bwari hejuru ya dogere Celsius 43, buvanze n'umuyaga mwinshi uzwi nka Satana ufite umuvuduko wa kilometero 90 ku isaha. Byatumye uyu muriro ukwirakwira byihuse mu bice bitandukanye. Turi buze kubabwira, turebe n'amazu y'ibyamamare yagiye yangirika, ndababwira amazina yabo. Hanyuma bavuga yuko byatewe n'ihindagurika ry'ikirere, ariko abandi bo ntago ariko babibona. Bavuga yuko cyaba ari nk'igihano Imana yahaye abantu batutse Imana muri ako gace ka Los Angeles ahazwi nka Hollywood ndetse na California, aho abasitari bahuriye mu gitaramo kibise Golden Globe, aho batutse Imana bakayigira zero, bakayigira ubusa. Abizera cyangwa abakristo bo bavuga yuko rwose cyaba ari igihano Imana yabahaye. Reka turebe rero muri utu duce nk'uko nabwiye magaze mu gace ka Eton. Reka turebe muri utu duce rero twibasiwe n'inkongi y'umuriro uko tugiye dutandukanye n'igihe yatangiye. Babwiye yuko yatangiye ku itariki 7 saa 8, umuriro ugenda upfunuka mu butaka, biragenda none ubu ngubu urimo uragenda werekeza mu gice cy'inyanja ya Pacific, aho inkongi y'umuriro yibasiye cyane mu duce twa Los Angeles harimo agace ka Santa Monica, ariho inkongi y'umuriro yatangiriye ku saa 8, ndetse n'agace ka Mori. Aha niho inkongi y'umuriro yatangiriye yibasira cyane ibi bice by'urukerarugendo ndetse n'ibice by'ubucuruzi, niho yibanze cyane irabyangiza koko. Hanyuma biva aho ngaho muri Santa Monica biragenda bigera muri Pasadena. Iyi Pasadena ndetse biragenda bifata n'agace kitwa San Fernando. Agace ka San Fernando mu bice by'inkengero byibasiwe n'umuriro ukomeye cyane, bituma abaturage benshi bimurwa bava mu byabo barahunga, ndetse avuga yuko hari abantu benshi bamaze kwangirika. Turaza kuhareba byinshi byarangiritse, inzu z'ubucuruzi, inzu z'ubukerarugendo, abantu barahunga ndetse bamwe barapfa abandi baranakomereka, nk'uko turi bugende tubibagaragariza ahangaha. Hanyuma nk'uko nabwiye ubu mu gace ka Eton, ngira ngo murabona yuko inkongi y'umuriro ikomeje kwiyongera cyane. Iyi nkongi y'umuriro yari iturutse mu gace ka Preset. Agace ka Preset inkongi y'umuriro ikomeje gukwirakwira cyane ku muvuduko mwinshi, ndetse murabona ko biri kugenda bigorana mu kuhazimya nk'uko byagiye bigaragazwa mu tundi duce. Ariko muri aka gace ka Eton njya mureba ukuntu ibintu bimeze, ni ibintu bikomeye cyane, aho ibyamamare byabuze imitungo yabo kamere. Inkongi y'umuriro yibasiye imitungo y'ibyamamare bitandukanye muri Los Angeles, nubwo amazina y'ibyamamare tutabashije kuyamenya neza. Njya murana yuko ntabwo wamenya ngo iyi nzu ni ya hehe, ariko mu makuru y'ubushakashatsi Los Angeles azwi nk'igicumbi cy'ibyamamare byinshi, kandi inkongi y'umuriro yibasiye uduce tubamo abo bantu b'abasitari, abantu b'ibyamamare, nk'uko abandi bo atari ko bari kwibona yuko ari umuriro wapfunutse mu butaka. Abandi bo bari kubona yuko ari nk'igihano Imana yahaye aka gace ka Hollywood kugira ngo ibahane batazongera kuyikinisha ukundi, kubera yuko ngira ngo reka mbereke akavideo gatoya mbereka uburyo ki bahuye mu gitaramo cya Golden Award bakabasha gutuka Imana bakayigira zero, ndetse bakayirutisha n'abandi bantu bakomeye baba muri ako gace ka Los Angeles. Reka mbanze mbereke ako kavideo, hanyuma nze mbereke ukuntu hakomeje gushya hano muri Eton, ni muri leta ya Los Angeles. Iyi Eton yegereye inkengero za Pacific, ariho umuriro urimo uragenda wegereza. Reka mbereke ako kavideo, hanyuma muze kubihuza muraza kumbwira muri comment. Fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, namwe mbe muragenda mubyibonera. Aha ngaha rero kugeza ubu ngubu inkongi y'umuriro ikomeje kwerekeza mu bice by'uburengerazuba bwa leta ya Los Angeles.
ikagenda ku nkengero z'inyanja ya Pasifika, aho byinshi bimaze kwangirika ubu ngubu, ndetse ababishinzwe mu kuzimya uyu muriro bakomeje no guhangana n'iyi nkongi y'umuriro, ariko ntacyo birimo biratanga kubera umuyaga mwinshi urimo ugenda wihuta ku muvuduko wa kilometero 90 ku isaha. Ngira ngo ahantu hegereye inyanja muzi umuyaga waho ukuntu uba umeze, ibintu bimaze kwangirika, ariko imiterere y'ibihe n'umuyaga mwinshi bigenda bigorana kubikora no kubihagarika kubera uyu muyaga ugenda uturuka kuri inyanja ya Pasifika. Ariko hari ingaruka izi nkongi z'umuriro zagiye zangiza bigiye bitandukanye, aho abantu bagera kuri 16 ubu ngubu bamaze guhitanwa n'inkongi y'umuriro, ariko mu mibare bavuga yuko ari abantu 17, ariko abambashe kumenyekana ni abantu 16, mu gihe abarenga ibihumbi 180 bo bamaze kwimurwa muri aka gace ka Los Angeles bakajya gutura ahandi hadafite izi ngaruka z'ibyago by'umuriro. Ndetse n'inyubako ndetse n'imitungo kamere nabyo byabashije kuba byangirika. Inyubako zirenga ibihumbi 10 ubu ngubu zimaze kwangizwa n'uyu muriro. Nk'uko muri kubona ni umuriro ufite ubukana bwinshi cyane, harimo amazu y'abaturage, inyubako z'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye. Hanyuma hegitari zirenga ibihumbi 21 z'ubutaka bw'inkombe y'inyanja ya Pasifika ubu ngubu nazo zamaze gushya, bigira ingaruka zikomeye cyane ku idukikije ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ngira ngo umuriro muri kubona ukuntu ari mwinshi, hanyuma ibidukikije nabyo byabashije kuba byahatikirira. Hanyuma hari kugenda hafatwa ingamba aho abashinzwe kuzimya umuriro bafashijwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri Leta ya California, bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo indege ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo babashe kuba bahagarika uyu muriro. Ariko murabona indege hano mu kirere, ariko nikewe nta kintu bimwe biratanga. Uyu muriro ni mwinshi cyane kandi uri ku muvuduko uteye ubwoba cyane. Ndetse Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Joe Biden yatangaje yuko guverinoma zizishyura 100% by'amafaranga yo gufasha ndetse no kurwanya inkongi y'umuriro, ndetse bigafasha no mu rwego rwo gufasha Los Angeles guhangana n'iki kibazo gikomeye bahuye nacyo. Ubwo bivuze yuko imitungo abantu bavuze muri iyo Los Angeles bazabirihwa 100%, bakongera bakabisanirwa bagasubirana Los Angeles yabo. Ariko abantu barimo barabifata nkaho ari igihano cy'uko Imana yaba ibanyuje akanyafu kubera igitaramo giherutse kuba, ndakeka ni ku itariki zigera muri 5, aho bashe kuba bafata Imana bayigira ubusa, bayita zero, barayituka. Barayituka koko, ngira ngo nabone ko bari bishimiye kuba batuka Imana. Ahantu rwose gutuka Imana ni ibintu byabo. Ariko nyuma yaho ibyo bikimara kuba, uyu muriro wese wibasira kano gace bano basitari babarizwamo, urakataka ku saa 8 mu gace kitwa Santa Monica. Aka gace kabasha kuba katuma n'utundi duce tubasha gutuma twafatwa n'inkongi y'umuriro. Kugeza ubu ngubu murabona yuko muri Eton bikomeje kugorana kuhazimya, ndetse bari kubwira abantu bakomeze kuba maso ndetse no gukurikiza amabwiriza y'inzego z'umutekano mu gutanga amakuru igihe babonye ibimenyetso bishobora gutuma umuriro ukomeza gukwirakwira. Abandi bo barimo baravuga yuko ari inkongi y'umuriro yaba yatewe n'imihindagurikire y'ikirere, aho dogere Celsius y'ubushyuhe yari imaze kugera kuri 43. Ibi ngibi bikaba byatumye umuriro upfunuka mu butaka, ndetse bigenda bifata muri aka gace ka Santa Monica ndetse na San Fernando, ndetse biragenda birakwirakwira, bigenda bifata n'uduce. Ariko ku nkengero za Pasifika ho birakomeye cyane, kuko hegitari 21 z'ubutaka ubu ngubu zimaze kwangizwa n'uyu muriro. Ndetse ni ukwirinda kuhagana ku bantu bashobora kumva yuko bahatembera, ni ukwirinda kugana muri utu duce dufite umutekano mukeya. Hanyuma nyuma yo gushakashaka ndetse no guhashya iyi nkongi y'umuriro,
bavuga yuko hazakorwa ibingibi bikurikira mu gusana inyubako zangiritse, ngira ngo muri kuzibona ukuntu zangiritse, ndetse no gusana no kubaka ubundi bushya, ubwo ni inyubako nshya n'amataje mashya, ibintu byose byangiritse bakabisana, ndetse n'ibinyabuzima bakagenda babasha kuba babibungabunga ku kigero gikwiriye, hanyuma no gusubiranya ibidukikije byangiritse, hanyuma no gutera ibiti bishya no gusukura ahangiritse, ngira ngo mubibona ahangiritse ni henshi, hanyuma mu gutera inkunga abahuye n'iyi nkongi y'umuriro harimo kubaka ubufasha bw'ibanze bw'ubujyanama mu by'ubuzima no mu mutwe, ngira ngo bamwe babashije kuba batabyiyumvisha, abandi barwara depression kubera kubura ibintu byabo by'agaciro. Hanyuma iyi nkongi y'umuriro itanga isomo rikomeye cyane ku bindi bice by'isi, aho bagomba kwitondera ndetse bagafata ingamba zo kurwanya imihindagurikire y'ibihe ishobora guteza ibiza nk'inkongi y'umuriro nk'uko muri kugenda mubibona, ndetse hagenda hashyirwaho n'ingamba zo gushyiraho uburyo bwo gukumira iyi nkongi y'umuriro, ngira ngo muri leta ya Los Angeles bahuye n'ibibazo no mu mateka rwose. Iyi leta ya Los Angeles ni ibintu bikomeye cyane, ariko abandi bobo ntago barimo barabifata kimwe, aho bavuga yuko mu gitaramo giherutse kuba cya Golden Globe Award, bamwe mu byamamare bavuze ku magambo ashobora gufatwa nk'atesha agaciro Imana cyangwa imyemerere, bateje impaka ku isi, ndetse bamwe bavuga yuko ibi byabaye ari ubuhamya bwo guhindura ndetse no guhinyura Imana, aho bavuzwe ko bamwe batanze ibi bihembo aha ni muri Golden Globe Award, cyangwa abatsinze bitabaje amagambo akomeretsa yo kwemera kw'abakristo bagenda batuka Imana, ndetse hari abemera yuko ibiza by'inkongi y'umuriro ari igihano cy'Imana bashyira ku nyandiko z'ibyanditswe byera by'amadini atandukanye. Zimwe mu ngero nuko amateka yo mu gitabo cya Bibiliya asobanura ku byabaye mu mijyi ya Sodomu na Gomora, ubwo hari hamaze gufatwa n'umuriro harashya naho harakongoka, kubera bari bamaze igihe bifuruguta mu byaha ndetse bakanabyigamba, nta cyakurikiyeho ni umuriro. Ndetse uko abantu basobanura ko Imana Imana ibabarisha ibiza cyangwa ibyago mu gihe amategeko yayo yirengagijwe hagakurikiraho igihano cyayo. Ngira ngo aka ni akanyafu, ariko mu bahanga mu bya siyansi bobo bavuga yuko mu gihe hari abafata ibiza nk'ibihano by'Imana, abahanga mu by'imihindagurikire y'ikirere bavuga yuko inkongi y'umuriro yo muri California kenshi ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'uburangare mu gucunga amashyamba. Hari aho inkongi z'umuriro zituruka mu makosa ya tekinike ngo cyangwa mu bikorwa bya muntu nko gukoresha amashanyarazi nabi, cyangwa kongeza k'ubushake kubyo ubikongeza ubushake. Ariko ngira ngo muraza kumbwira muri komenti ugereranyije n'ibyabaye, umbwire se ni igihano cy'Imana cyangwa ni ibingibi abahanga ba siyansi barimo baragenda basobanura. Ndetse n'ibimera n'amashyamba ngo byuma cyane, ngo bigenda bihura n'ibihe bikomeye, bikaba byatuma umuriro ubasha kugera ahantu hose. Ariko bagatanga ubutumwa yuko mu gihe imihindagurikire y'ikirere n'ukuri kwa siyansi ntabwo byoroshye kugenda uvuga yuko ibintu nk'ibi ngibi byatewe n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa bikaba mu gace kamwe, n'ibintu utabona yuko ibintu ukuntu ubisobanura. Hanyuma rero ni ukugerageza mugasengera abantu batuye muri Los Angeles, kuko bari guhura n'ibyago bikomeye cyane, aho uyu muriro muri kubona uri kugenda werekeza mu bice by'iburasirazuba ya leta ya Los Angeles byerekeza ku nyanja Pacifique, aho kilometero 21 ubu ngubu zimaze kwangizwa n'uyu muriro, zimaze kwangirika. Hanyuma nyandikira muri komenti umbwire koko ese iki ni igihano cy'Imana cyangwa nuko abahanga ba siyansi bavuga yuko yaba ari
mihindagurikire y'ikirere umuriro ugapfunuka mu butaka. Hanyuma nyandikiye muri comment umbwire nyabona niba utarakanda subscribe umenya yuko rwose amakuru nk'aya ngaya ntago azajya akugeraho. Kanda subscribe, usharinge video zawe, iyi video usharinge kugira ngo n'izindi nshuti zimenye aya makuru ari kubera muri Hollywood ahazwi nk'igicumbi cyo gukinira film. Hanyuma uraza kugenda tubagezaho andi makuru no mu ducana twari turi mu gace ka Eton. Aka gace ka Eton niko turimo, muri kubona yuko ariho biri kugenda bimeze uku nguku, niho twerekeje kamera. Hanyuma turaza kugenda tubamenyesha n'andi makuru. Reka duhure mu yindi video igiye gukurikiraho mu kanya. Bye bye.